Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rilalanna iya waktu mak barakai degaga ada iya makasing ipu ada sangadinna ada asukuru kemarajai lau risisi arajanganna Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat tema patuta ia angkai si mata ikiringang lauri alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat ia angkai si mata ibaca aswani, ia angkai si mata ipanandungang aswani ana al-laili wa atrafan nahar. Insya Allah angkai ilolongang asalamakangi pada asalamakang ia angkai nalolongang alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina atan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkanang ka Umar ibn Khattab jukka-jukkai ritang ngabani macan ni kamponge mitai rakyatna. Macan ni kamponge perhatikan rakyatna. Akhirnya rilalang allalangan na Umar ibn Khattab lepangi risedia umrah, lepangi istirahat, risedia gubuk-gubuk, ya, risedia bola. Akhirnya wattuna tudang istirahat Umar ibn Khattab si bawa ajudanna. Wattuna tudang Umar ibn Khattab si bawa ajudanna. Tako engka manaha sak daning kalinga rilalam pola. Kebetulan yero bola nunro yero bola ang sana sedi bola mak balu. Pasai. Ning kalinga taong kay rumak berikada di dalam pola. Lapong indo si bawa lapong anak-anak. Maka dia lapong indo na podang yero lapong anak-anak. Ayana campur ni itu susuwe ia mele ibalu ko bajai campur ni si bawa wai na waddi mai gay gallinna i polea nari ko bajai campur ni wai. Ningkalinga panguluta Umar ibn Khattab yero dialog rilalam pola maka de yero anak naro aindo
Dek gahamu mingkalingai panguluta Umar ibnu Khattab. Mak berekada mak kada idi pak balu aja mu pasi kore-kore anui pak balu sesuai aja mu pasi kore-kore wae narik ko mu balu mak kada induk na Dittu gaga Umar ibnu Khattab mingkalinga ki. Padahal angke saliwar. Maka de anakna. Tonga sah gage Umar ibnu Khattab mingkalinga ki. Tapi wanne Umar ibnu Khattab. Senepong Allah Ta'ala. Dena paja nawasi ki. Dena paja na jampang. Deu milo pigaw iya gagay. Aja mu campur wi. Mapakoro pape balinna ananai rindo. Akhirnya Umar ibnu Khattab makaca-kaca matanna mingkalingi dialepna si di lapong indo si bawa lapong anak yang kakna dekna mate-mate Umar ibnu Khattab dena mate-mate Umar ibnu Khattab rewa pemang ribolana watuna rewa pemang ribolana napodangi anakna anak oranena Umar ibnu Khattab makade Umar ibnu Khattab narikomelo ko sapa abinianna angka kormak kun reye liwa kasina nariko yero mupu beni. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah ia tongan naro napo maminitu Umar ibnu Khattab gangkana keturunanna mencajibi keturunan melebihi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tania to tahu sogi tania to kipangka tapi tahu makasing batena manini dipassalanna agamana pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka kuni aga hikmah melu riali jamaah yang dimuliakan Allah maka deh nariko angka tahu turi marasa na seding turi na pinadingi wina seding maka de angke pong Allah Ta'ala de na paja mawasiki tungka pangkau kang iya angke melo ipogau tungkat jama-jamang iya angke melo ipogau turi ipina dingi di makade angke pong Allah Ta'ala mitaki angke pengawasan pong Allah Ta'ala jampangki angke CCTV na pong Allah Ta'ala perhatikan ni maka to mapakke modelik ne malak manini ripassalangi narit ko angka agaga yari ga sewa-sewa melo na pogau tapi ya namo narit ko angka tahu de na jampangi mana ro ya dia na jampang requero akhirnya melo na pogau ia melo ina pogau melo ina jama ia melo ina jama melo ina pangkau kang ia melo ina pangkau kang melo ina pasipulung ia melo ina pasipulung tang tentong pada natangi melo na jama de na jampang iwi halalana haluluna na lulu mana maka inilah yang sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah ini agurang kami nam makasing risesena tongke mala agurang rega angkana napak dibole rilalanna atinna napak dibole rilalanna watakkalina rega angkana sininna pangkau kang iya rega jamang iya angkai melu napapole na pinadingi wi na firasewi makkade angke pong Allah Ta'ala de na paja nawasiwi atan pada nariku angka anak siswa narikongka anak siswa ujian kebetulan ngero ke ujian ngero anak siswai angka koro pengawasin mundur di tengana turi jokka macen ni lo yolo lo mundri jokka macen ni lo yolo lo mundri maka yero anak siswai yero anak santri na jagewi ko angka melo na pogau dena melo kedo salah dena melo mita catatan dena melo maconte dena melo jellingi jawaban si buanna magai angke guruna dina faja mawaswi angke guruna dina faja mawaswi nasaba ko erita yero metaui ya metau apakah ipasui oko kalase apakah di jaringi di spikulo asana dene patamu uji atau pema pespemu uji dan lain sebagainya mangina metau nasaba angka mawaswi namo pak kadam melo tagili lolo rijang ibarati katau nasaba magai angka mawasik. Coba ke diri garena jamaah yang dimuliakan Allah. Kita perhatikan ipa ujian ya anak-anaknya, ipa ujian ya anak santri,
ibagi nga bawa miro kertasa ujengi, ibagi nga bawa miro kertasa jawabangi, tapi de gaga to jampangi wi ilalang, ya kode nan caji pasa koro ilalang, mancaji topoi. Selleni, iselleni si rempa-rempa kertasa, iselleni. Mapakoni jama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mapakoni rupa tawe nariko tasedi ata, tasedi rupa tahu lenya iye mak dibola di lalan nama takkalena, maka yakin dan percaya itu atai, itu rupa tawe pasti na pogau iya milo ina pogau. Pasti na jama iya milo ina jama. Pasti na pangkau kang iya milo ina pangkau kang. Tapi iseng inariam namu aja puiwi idi atan na pungala taala. Jama miman ni jama-jamang iya milo imu jama. Gau-gau miman ni gau-gau iya milo imu pogau. Pangkau kam miman ni iya milo imu papole. Tapi iseng namu aja puiwi. Maka dega ga sewa-sewa. Rekwero lepa pole ri pengawasan na pengabawu subhanahu wa ta'ala. De na tak de na daurakoe de na jukau balulue sangadin ang kamanangi na isang pengabawu subhanahu wa ta'ala. Makanya pengala ta'ala mawasiwi atan na talun rupa. Pengala ta'ala pengawasan na pengala ta'ala tanulun rupa modelina. Nomor di yanaritu pengawasan langsung oleh pengabawu subhanahu wa ta'ala. Pada narampiri lana aku ramalbi di dalam surah Al-Qaf ayat 10:6 maka di pengabawu subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Majapu si tongat-tongan na ikangi pada pancaji wiru patawe. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu na irisengi aga okoro metto rilalanna atinna. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Majapu pengabawu subhanahu wa ta'ala. Macawi naya okuri lalanna ura alung jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan secara langsung oleh pengabawu subhanahu wa ta'ala. Mawasiwi atanna rilalanna gau-gauna dan nia pangkaukan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na digaga tahu leppa, digaga tahu selama oleh risisi tipinna pengabawu subhanahu wa ta'ala. Engkase di guru waktu neru anak guru masih sekolah melo ujian apakah santri ini berhak untuk naik tingkat ya rega selesai. Na baca ni bu na siage kan na bu na baca bakka bu na baca si tanre ni watak kalena iro bu na baca. Tapi iro guru na melo mujiwi apakah betul-betul na pahami jamaah dimuliakan Allah. Aginda nalengi manu. Dua santri kor melo nuji nalengi manu. Na podang iro santrina. Maka de iye manu lengi manu si bawa piso. Dua santri na koro nale mana manu tasedi sedina si bawa piso tasedi sedina. Napa na podangi maka da loki sapa onrong. Giri itu manu iya de ega gatau mitaki iya de ega gatau sabiki. Iya de ega gatau misan. Aginya macan ni. Yero tau si dia ro santri na si dia sekono mona masu ni seliwang lori mondrin na bolai na gere manu na pelari dewa. Tapi ro santri si dia macam ni dan kana na pariwa pe mangiru manu de na gere isi kalica mo jamaah dimuliakan Allah. Herangi guruna mana kajetunan kamu pitu manu de pata gere aga na pe baliang ro santri jamaah dimuliakan Allah. Maka de guruta macam ni ka sapa onroang ye dega gatau sabika latu maku kede pa uruntu onroang tetta itu angkap sabit tetta angka tau pinet dingi maka di mana ka nakale seko angka melo upogau seko turi mompo takkai riwatak kaleku ripinet diku maka de tetta itu angkai pengawasan na pengabawu subhanahu wa ta'ala mitaka CCTV na pengabawu subhanahu wa ta'ala jampangi ka gangkana diurapi diri akhirnya aga nasa guruna
maka de guruna sinine inangi santriwe iya mi lulusu poleri ujanna to de ena gere agan sana to de na gere i manukna jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Magai makassingi pappahanna, makassingi pappe jeppuna rilalanna aguranna selama ia angkai nak guriwi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابئهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Adik gaha padamu perhatikan ni batina pong Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard mai angke masarumis sengi angke rilangi pitu susungenan niari tanah pitu lapie ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabiuhum de nasi bici-bici telwe tahu sangadinna angkai pong Allah taala mencaji nomor pana sabiu jaman dimuliakan Allah. Dena bisi bicir lime tahu sangadinna angkai menangi pengalat ta'ala misang yang kero aga pada napuada jamaah dimuliakan Allah maka mapakkur modelikna pengawasanna pengalat ta'ala awasiwi atanna nomor siddi ia naritu nawasiwi secara langsung pengalau Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 pengawasanna pengalat ta'ala ia naritu melalui malaikat-malaikatna pengalau Subhanahu wa ta'ala. Asisten na pengalat ta'ala ka malaikat-malaikatna ia mana rumah tu makat masana malapuro sininna jama-jama yang kena pokang ka atae sininna gau-gau yang kena pogau atae angka malaikat jama yang dimuliakan Allah si mata macin rolewi requero sininna gau-gauna ada-adanna paringkalinganna pakitanna jokka-jokkana kedo-kedo limanna angka manangi yoki ri malaikatna pengabahu Subhanahu wa ta'ala. Is yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Isengi namu aja puiwi maka de angka 2 malaikat ia de na pajana cataki malaikat mundur di sebelah kanan malaikat mundur di sebelah kiri yang ke de na pajana catai mapa mulai ijajiangi letuki mati lele ripam masina pung Allah Subhanahu wa taala tungka rupa tawe angka mana catatanna angka mana bokna angka mana kisana imana rumatu kisai angka mana ipangolo riolona pung Allah Subhanahu wa taala riasuri mondrinna pung Allah Subhanahu wa taala makana di atanna pung Allah taala punanna memeni ia melo eta punanna bici memen ni ia melo eta bici gosip memen ni ia tahu melo eta gosip komentar memen ni ia melo eta komentari melo ki komentari pas songkok na pacar mai melo ki komentari seruban na pacar mai melo ki komentari Pak Danrin na bali bolata melo ki komentari pacik na bali bolata melo ki komentari tali sapakna si bawatta idi mani terserah ya idi mani mele pokoy tapi isengi na mo aja kuiwi maka dede na kedo timun na tau mananai de na kedo lillah na tau mak bicarai sangadinna angka 2 malaikat requero si mata cata sini negau-gau tak nariko dece na pogau dece ijamangi nariko jana pogau ja yuk kirang ijaman dimuliakan Allah. Inu meman ni ia tak puji-puji tinum. Andre meman ni ia tak puji-puji melo tandre. Iya. Gandusuk meman ni. Iya. Mapa mula macam ningi letu mapa iye gangkana mapi wajue. Tainu meman ni jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Tainu meman ni. Iya. Nasabak mati Rasul Mondrino pun Allah Subhanahu wa taala. Ilau mana pertanggungjawabannya Rasul Mondrino pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya ko angka tahu macengi, ya ko angka tahu mamparangi ya ko angka tahu pakengat ki aja mu minum minuman keras
aja meminum minuman mape wajue sitonganna tania untuk rialena tapi untuk rialeta ini tu angkai ipake ngajama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanjak mopi nariko makanjak mopi madisi mopi masine ko rilalana watak kaleta. Na moki melo ki patame ini. Jamilo da makada namo air keras melo tapatana tapatamang nyaleta. Ko makanjak mopi masine. Magani ko si kocak-kocak ni masine ilalan. Makanja mo pinarik ko madisim mo pimasine ilalan na waring aminga kapung Allah subhanahu wa toba. Magini ko repar pani mana ni ilalagi sehingga jamaah yang dimuliakan Allah. Si garu-garu ni agagay de nagaga jamaah yang dimuliakan Allah. Magay idi matoas solangi wi aleta. Idi matoha magi sana solangi wi aleta na sabat tania onron na melo itarongangi tania way na melo itarongangi. Aja na bawang nariko ang katao mali oto baru. Yarga mali motor baru onronna we radiatore itarewi bensin onronna bensingi itarewi radiator wadi jaji larimo kapat dewi sengnya pada panang kau coba yarga onronna oli itarewi solar onronna solar itare oli bisa saja lari tapi na upana tapatak kunci ragage adamu de negaga de nelu jamaah yang dimuliakan Allah. Wadi jaji di magala mopi, watak kaleta, madisi mopi, dule mopa ero, tapi nupan tang kunci jamaah yang dimuliakan Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya meman ni sebelum magala mopi watak kaleta. Meman ni sebelum madisi mopi watak kaleta. Sabak naupan nariku si kocak-kocak ni rilalang, si garu-garu ni rilalang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya sekali rumah sakit Pak Bu. Oleh biasa rumah sakit ko pangkajene. Kebetulan ko rumah sakit wing kalinga tau borok poka pokona bor si borok-borona. Waseng ya anak-anak. Bika makada anak-anak maraja tu. Akhirnya penasaran nga. Ternyata palina tau lupo borong maraja watak kalina. Sendiri penasaran mo Pak? Lu kasih mana? Lu kasih tania tau lupo bawang. Tau mega tato nah. Kamana ni tato na modele. Tapi boran tani apa to maka ni korang kana kormate maka paja ni jago paja ni ya ro penasaran tu ada ku aga jero paja ni jago kadang paja ni maka deka magami mangi panak kada wai iya na ro tau ro tanana apa to Pak Ustaz na lawiri mi topai na lawiri mi minuman keras Adaku magijir na kade ina ro tau nasa pa we mi tau je mak depi kung kai maku pa je ni jago adaku magami mangi nak kade ai pokona de na je borla dak Bu borla dak biningi pokona masih laki bite meten ternyata apa jamaah yang dimuliakan Allah kena pojo aden aga sana aja nak di bola we temena de nule masuk tadam pengka we temena de nule masuk gangka nak kepat direng liwat pat dina jamaah yang dimuliakan Allah akhirnya ilaria rul musaki unrodena na kapar mulipat dia masu mana ni kapas dan jamaah dimuliakan Allah subhanahu napa yicik dina tutup Allah subhanahu wa taala nauzubillah tani apa to pat di jamaah dimuliakan Allah maka de na larang ipung Allah taala si di larangan de na ceng ipung Allah taala si dia agasan na larangan de na ceng ipung Allah taala pogawi si di pangkaukan de na ceng ipung Allah taala minum si di inungan sangadinna itu malak dak makasulang risesete ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala maka pengawasanna Allah subhanahu wa taala yang kedua ia naritu melalui malaikatna ia diena paja si mata perhatikan ni atai jampangi wi atai na catai ni irmatu ang kamanang ipite yang imatu catatan na malaikat resur mundun pengalata ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. De na puada sedito mak puada. De na bicara sedito mak bicara. De na nenna sedito manenna illa ladaihi raqibun atid. Kecuali engkau dua malaikat. Malaikat raqib si bawah, malaikat atid. Ia engkau si mata catai. Ya ko decing catakan. Ya ko ja icatakan jamaah yang dibelah Allah subhanahu. Makanya maka di Allah taala in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nari kumapidece kitu manna aleta matutu tapi dicengi
yang namua nari kumapijaki ale tamatutu tapijar. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia nari itu pengawasanna Allah taala. Yang ketiga, ia nari itu pengawasanna ia angkai na pak dekke rilalanna landro aleta. Ia angkai na pak dekke rilalanna watak kaleta. Limata ajeta docilita matata ingata sininna yang kemak dekke rilalanna watak kaleta. Maka pakaian yang sering kita pakai itu semuanya akan menjadi saksi. Itu semuanya akan menjadi saksi. Riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala. Nah dia enggak tahu lepak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu orang parangnya yang ke ibolai. Itu pakaian yang ke ibolewi. Duan rupa matu modelik na riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala. Nomor sedi mencaji lawangi. Ia matu tu lawangi. Nomor dua mancaji baliwi riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala. Ia kumakanjai narik kumakanjai bateta pakai gunawi maka insyaallah angka kimatu natulung riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala. Tapi kode na makanja bateta pakai guni maka insyaallah mancaji baliwi riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala. Bisa saja hari ini waddingi muballi taweh nasaba angka mau pati mutamananna. Bisa saja hari ini wadi mopi muballi tahu nak ada tania pogawi wadi mopi bisa saja yulle mopa ballewi yulle mopa kalaseng tahu tapi panna riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala wallahi dekna nerulle jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Nasaba timue dekna nanna lillahi dekna nanna kega mani pale maberi sabi limae ajewe watak kalewe matai angkamane ngimatu mancaji sabi riasurimun rinna pengobawu subhanahu wa ta'ala. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rigaw angkana rekwero matu riasurimun rinna Allah ta'ala. Itutu ni timue, icalere ni timue, isolasi ni timue, dene nawat di mananna, dene nawat di mak berekada, dene nawat di mak bere sabi. Tapi kega mini palimatu mananna jamaah dimuliakan Allah. Wa tukallimuna aidihim limanna mak bicara. Wa tashhadu arjulihim ajena mak bere sabi. Mereka denang kaya Allah barre maka de mereka ipole ka ia sanjok kaya bawa ia makali jakang. Mereka denang kawale barane anu maka di limana pura wala ia sama katani ya gerengkengi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Magi Pak. Macoba 2 liter lase na pamali si liter. Capu itu Pak bolu lase na tar. Agi yang kata biasa. Kada kumi kiloman relasi itu makamaja maka di mak pikiran nakada tolo bapa sa nakada agi pago tolo bapa sae napa itu tu pak belulase apa mulai timureng latu watang napa topo toreo si matu pule watang ribu silu timureng jadi ko 10 lo watang 10 tolo timureng 20 pak belulase tatal mula selico basi tasi di pak balu masodi nak imana nempuni pak balu-balu Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahsaru. Tapi sengi atana pungala taala aja puiwi atana pungala taala majapuna sitongan-tongan pungala taala masarumis sengi sinin anu makkali cubue fahsaru hati-hati ki idi atana pungala Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah rilalana ye watu mak barakae engkaki pada nainring pungala Subhanahu wa taala. Natuluki pung Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah naling alomongang sampeang gap-gap mong karae. Belewi gap-gap pasee. Natumarrape. Rigap-gap makasingi. Iyang kinaporiyo pung Allah subhanahu wa ta'ala. Wadisa ang kataw. De gaga taw mapacimana mataru. Wadisa ang kataw ang katasalangan na niya takalupana. Tapi sikas-sikasin na taw takalupay. Na niya taw tasalay. Iyan narito. De na pa jaminga. Maringara di pung Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.